ama sapenin tuni kho azong avela hitabang Kuki channel Chipinthei Talkshow izom jingthei jiwin patheni thangwa win chuta le hichi channel vejing ho zo si zalen jong ki pathu Impact TV Kuki channel minin khin seye het sama bangwin tu nai cha chun hichi Saitu Gamphajol chawang kut ana umin hichi chawang kut ki bol na chun mi tampiong ichiwin hichi chawang kut ki bol na muna he mi tampi achi na bana miss kut hong akil hengin contestant hong mi mel hoi ta azaw win hichi hola a chu tunin khwa hi miss kut hi in first runners hi in chuta le second runners ila over studio a Impact TV Kuki channel studio a hung thei jiwin am ho chungaung ki pa thu seivin chuteng jong le ki holim na chom chai na nei ding he tuni ni kho hin hichi Talkshow theina ding in khoi hi bakery ten jong am ho product gift a hin bolovin am ho chungin jong khoi hi bakery te chungin jong ki pa thu sangtai seivin chu jong le khoi hi te bakery ne thei hi abon changke in khoi zu azawin ne thei zat zat a semwin am ho ayong hi in a try over to he mun chom in jong om ta in choyong in a ne pi dingo in a support ding he ti chu ki pa thu sei tu ko ma ka hin phon do hi in state level in kut na ki mangzo te hi jong le Saitu Gamphajol area a kut committee ho in gel kho na zala hin gon wa ina ki bol na bana miss ho ila wa tu ni hung thung hi ta jin ama sapenin am ho to kholim na chu hinjom tawte ki pau min na miss ho tuni ni kho a na phat man tam to boi leng leo chun na hin su ong wa hichilai Impact TV Kuki channel studio muna na hung wa ik holim thei diu ta je nam sapen ki pa thu khain se chu ta jong le na melo yong hoi thei so ke in mi tampi la apana mi thum na hung ki hen do he ka gela hele no ho to ki holim khom thei dinga kyong kom je nang kyong ka ki pa in na wang pha ka ki sa atile ama sapen in ik holim o iban zom theina ding win miss no in na miss RUFINA in nangma chanchin them khat introduction hin bol pi wo mi pi heading in to bezo se lena salam kahin bolin keima min cha hi le RUFINA CHINDEILHING zo hi in kapa min cha hi le let T Anthony zo hi in kanu min cha hi le certificate dung zin KH KIMBOI vai pe hi kapa hungko satna cho hi le Chandel district sukunu lamhang ko hi in hi wangin kai kanyawa ki patti dam kapina ki patti dam Chandel in wang ko ungkapon phaya hi tam zo hi ka high school hi tale kahung ki mat chao hin kanu chu hi le leimukho nga pat hin la tu twa hi leilon Moonlight Village apat he tu twa hin kay hi BA 5th semester Delhi University ako sociology honors sim like hi in class 1 to 10 hi Nimulabas High School akahin chain higher secondary 11 12 hi Guwahati Narengi ako St. Francis DCS School kun kung chai chan chu hitante kay ma introduction lang ome miss na chanchin thu kichi te nen sei ki tan mi pi ave hon jong ki pa thu sei ding kata sanin kyong ki pa thu khain sei abanin miss Nancy nangin jong nang ma chanchin them khat hin sei pi thei dang Nancy HATNEITHEM HAOKIP ahin kanu min chu hile lamning HAOKIP ahin chule kapa min chu lead Holland Kuki ahi kakum hi hile kum som le sigi ka hi in chule tu ahin UNESCO School Imphala class 12 simlai ka hi class 1 to 10 chu Kenyong Army Public School Narangi Guwahati muna kana sime kakipai ki pau me kichi sel hen sei pi ki tan nang jong chunga ki pa thu ka hin sei abanin the min jong nang ma chanchin thu them khat hen sei pi ben Mipite hozo se chule Impact TV Kuki Chipinthei Talkshow bezo se na bon chawin kazana kahin pe keima ka hi le KIMCHINGTHEM SINGSON modbung patna ka hin tu le tu hin kumsom ni le ni ka hin kalpa min chu hi le mangboy SINGSON kanu thaneining SINGSON ke Maramdan Bosco College hapanin BSc Botany graduation ka hin zoe kipa ki pau me
na bon cha chung wa chanchin thu ki ta na hin sei pi je win ki pa thu ka hin sei ki ne tu ni ni kho he ki pa thu ngen atam zo sei ding o hin na ji chu na lol hin naw la line hong hi je in tu in miss nu in hin panin ka ting na miss rufina in nangma piti sei de ha hi chi chawang ku na hung zawa pa na hi chi pageant na hung lu na he na na journey a hi experience hem khat na nei ding hi in chi them khat na hin sei pi the dam a ha na nup na te ho cha a he zo ding hello zo ding na hung sei ki in tin ke hi ka pageant ding na hi chi fourth time hi na first time ma chu hi le chawang la nu delhi a khu 2019 kumin ka hung ding in first runners up kamu in chu zo le covid zi in phaya in langa hi khong to in la hi ki ho le mukung area jilai area zlb ki ya hun kong ding ki in second runners up ka hung la in na chu ting le athum chana chu hi le miss tha do huna khun kong ding in unfortunately fifth chan top 5 chan chu kong hlung in chu ting le chi fourth na hi in keima journey ha sat na ho nop na ho chu tilehan chi hi it's all about taking risks na risks kila hin mi neu kha jong chun avel vela ding he za cha ji he mo chiko min na hi wa chu eima ko na tup na khat inei ji chun na ke jong chu ima cha dung neu lovin hoi ta apan kong la in physically mentally emotionally hoi ta prepare ka hi in chila jong hin family support ade akanu single parent hi zong le ama ko na hin support na sata kamu in kata sandan in tabanga nu man tam hi leisi chungin zo om ta pun te tin kata sanin na kanu hi ke dinga ka backbone na sata hi in ka journey kipat na apa achai na hi kanu pangjing hi na ka van lam hitala ipilam zo si in kanu na ikit hopi zingin advice pi zingin na like ama het na khama ai hil zingin ji chun kanu ji in jong lol thing ka ki sa ina pathinge lol thin chu pathina ko ni hin a hi banga chu e ho mi him hi na zalin e ho le sit hin kho a hin bang kanu hi na sata in credit ka penu me chu tile nop na lang ki tile han ai man learn thaitam ta na chi page na jong hi ka learn in communication skills lam hi imizo si lama personality development aima self esteem jong boost ma in ji chun hilaya committee member ikhat miss Saitu Gamphajol committee member zo si chun in jong ki pa thu kan sei pau me hi le ta chen hong ho lim chu ka pe na hi le pageant hi na hong lung lu to pe eng na hi le atuk bi pe khat ang te ding hi ai le na tuk pi pen chu ka hin do ma sangin ama sa pen in chikan do ma sangin tu ni kho a jong na nu in support dan ka mu in na aji chu phat ki to chanin hong thung hunin na nu to chi zal hin hitabang nu man tam na nei ji nong na nu chunga ki pa thu impact tv Kuki channel min khain sei ki ne aban le isei bang chun pageant hi tam pin hong jaw tan na cho na hong jaw na sunga hi pi aim in life ai lo le ambition na ya na hong jaw thei ham na doi na tu chu them khat mi pi ho heading hen sei pi jong chawang ku nya chun sei tan na keima kalung tu pen chu hi the social worker hi na social worker ka hi nom na chungin social the honors ka simla hi in hilaya hin pageant in ipil to relate ham ti la hin keima chun pageant chu kin khulung ke azui ti kam tin a hi pon keima on like development personality development na confidence ip tabang platform din ho a hina to pi ta hin ke ding chutile ke like strong supporter of feminism ka hi in na e ho society adi a hi numei chapang khangdong tam ta pi na lekha simlo jong om na la yu win na hengi women to empower ma hin to e ho society masang to te dinga a hi wangan but there are still in some remote places of our society Kuki society hin na aji chu pi ham ti le chi poverty ji ong hi pon lack of family support hi na hengi sum ha sa ji jong hi mai the hin a hi wangin numei hi jinei ding a he
lekha sim tutula ma ngai puye na I gel kho na akibat mama in sisi chun keima hin social worker hin na lungtup kanai na chung hin ho society hi numei chapango na it's education ho hi ka ki thu pin thai chana keima ka he na sun sun ki thu pin ka penumin azi chu society society khantom na dinga hi pasal le le kha sima pasal le job anei hi ji chu I thailo be hi ho society hi akhan to na dinga chu numei le pasal a role hi equally important hi in na for example numei hi housewife hi ting zong le education angain azi chu educated hi education chu aman anei hi le now sen acha bet tup na azong ai lo le dinner ham ne ho na asim na azong hin health benefits ho ta sa dinga pha ho pp ho chu educated hi le chun chaho langa zong phat chom pi di hin chi chun numei hi pasal hi education hi equally important kim chang zo le kim zo le ti hi ke malung desire lung tu ai e ka ki pa ki pa me na thu sei chu na point chu ka ve na le women empowerment lang na ha focus in na pa chat ta ni in tu lai khan to dung zo ya yong aki to in na dream chu chi pi jing in lang hung lo thing ti chu ka hin ri se he abani nan sin hung chung ka ting na nan si tu ni kho a Chilayan hong theitan na Impact TV Kuki channel studio an hong theitan na ki pa ding kata asanin na a hi le na journey a hi chi pageant hong na journey tu hi first time hom hi lo le masangaw na zaw kham a hi lo le EP doi le tup na ne a hi chi tabang hin hong zaw ham them hat ne hin sei pi thei ya I'm 17 years old and kaidinga chikaga azaw hi it has brought me like physical layong chile mentally ayong is so strong in na chile mihim kha hina aju ga kisele chi zaw na ayong there were many difficulties that I tackled like when you do something til kha evolving hin good and bad ani na tezi hin chahi me negative comments jong zi in but supporters jong zi hizong le supporters hobu chi event na ichi jing piale e dinga yong apapen hindi chukata sanin chule chicken jauna ahi ke hi phachum pina dim set kanin kisele out of 24 girls first runner up ka mu the hi ka ki pa mama yingin ke yong na chule chikang jawa pana hi ke yong socially yong kahung zemin introvert kan hi chu ama sa hi ke hi chu them khat kahung ki open zemin na ka ki pa in ke yong chule hiti friends yong dim set kan itan ka ki pa the in a phai ki pa me ai le hi chi pageant hong jaw na hina khonung le cha ka man di he ti lung tu nei nean hong jaw hom hi lo le na sai banga chu introvert khat ni hi a chi benefits introvert na hi na benefit na hong ki sial the na dingai benefit sa jaw ni ha mai lo le doi le tu na nei ham them khat mai sai pi the ja think sela sai dinga kin pageantry a hi dream kan ei be point ke ka dream chu hele I want to be a doctor so chidinga to patient street na dinga I should know how to speak to them properly chidinga to ke yung personal development kan nga hin chidinga ka zaw pa chat ta ne na doctor lang na lungdu na doctor atam go eve na hele patient to ki hodan awa dong mi thoi na nalung gel si kadai mama viewers on jong I hin dei diu ka ta sanin like and a ball chi ute a hi le the ma hong chung ka ting na a le them hichi pageant hong jawa na journey and experience hem khat anop na hi le ha na hi le hin se pi the ya I make a lot of new friends na ni tam ta kong ki hetu in jule organizing team hi like a mentor paw hi a bon win a paso ke win na ma ho zong thil tha zong EPP ham zong e hin hilovin game hon till today the life experience wa ka het kha lo or maybe the things that we have not e man ki deal lo lai na jo ta bang ho zong e hin hilovin jule aha lang ti hi like hin pageantry hi ke yong ka first time hi na ka zaw hi ka first time hi zi chun he'll sort that si kem ka lel zi na because he ta banga girly stuff so he came azong kana lungru be se lo hi in chu
hi wang ken zong without hard work and dedication we cannot reach through our goal na ai hon zong hard work to dedication in ei lo le itu khat nu chu ai ho zong imu thei lo du heti ke he zin ha asal he zong le ke ma zong ka thakan taw na thothu in na taw na thothu in ke ma zong ka pangtun tunin ipham khat be wang kamu lo le tu chung hi first time zong ka hi in whatever I have to do I will strive to win kati in na kapangin chule ke yong kaloi te hon zong ha support the tu chung yong chu ting ing ki sei jing le ke hi chiding ha zong ka ne ki go lo hi na ki go lo hi in kaloi nu hi ama hong in jing ka ai na ki go te ki go in ga chi ta te ten audition ai hong pui do tho ai na lai na audition ka hong a zong chu ka ve le hoi ka sa thei wal jing in na ka lo si hoi ka sa thei bes ne ki wang chu hoi ka bol do zo le de ka ket wak zong hoi mo he kan ti hi ka ket ro zong hoi poi ka te hi wang in ei lam kai hovin ei hi luvin ama hon zong athau li zung abon in a seng in na ki ho ka phat chu me di imazu se hin bol pe u chu hota banga chun ke zong social lang hi han lang abana communication lang hi zong le na cho zong chu ama ho apon ne zong ka hin phat chom pe in chi pe jana zong ka hin phat chom pe ka tinum chi pau me a hi le hi chi na experience chu akizatan na tu chun anop na a ha na tampi yong na sei tawin tu hin abana ka do nom che hi ai le mi sat ni hi tawin na to hin min album thodi na hin tim tawin tin na chi nom leo chun da leo chun om di thil hi tai na to hin aji chu director ho hi in ai lo le producer ho in hitabang miss na hong lol hin na chung wa he ki pa pi na jong hin tin chu ta le mi tampi la a thlen do ni ji wa chu them khat representative dan diwa chu na hin de hen te te diu hin na chi chung chu na hi khat che a na perception ke he no men Miss Rufina and hin panin lang EP na don but dem na hin ti mo han lang le film han lang album a di yong ti them han ke wang chu thing sa se ding ka lung lut mo pon na chizong su like it's not an easy thing na camera maya lens maya acting ga tho long su na like mi zo sin mo bol the hi pun chu like ehung team na ho zong la chun ke zong chun hoi ta decision kala ngai hin aji chu kanewa par azong cho hi kong nom to pe kong thanop na lang hin a hi wanga ka sei nom chi hi la like romantic scene be se ho na cho wang chu ka tho nom poi jadi tan jing le thai to yong nan ti mai the oi tan na chi EPT don but nan na pe dem ti them khat mi pi he ding hen sei pi o politely decline because I'm not interested in acting. I cannot act in front of introvert instead of I enjoy bet toes enjoy so support na na lungel lang so hoi ma man na na da khanin wang chun nan mo ti mai thei hin na wang chu nang ma thu hi tan na chilang pang chu ai le thi them yong miss khat ni hi ta in to hi min nan dei han han lang le EPT na don bu dem ti chu hem khat ni hin sei ti be ga decline di zong tu lai how society ani ki let's say etiki nu bin na ga decline ki le min ki let's say ki his title khat hin mu pha na ti zong i vin na idim se ani a hi wangin ga ki sei le ki zong acting lunglut mi be kai be se po yo acting hi kana lunglut be se lo hi in a hi wanga mi tai na hung se im le ki zong ki let sa pong ka te na in whatever way I can I will join na a hi wanga chu just know that I'm not that good in acting. Acting lang sa kathim momong poi ti bang say no me. Ki pao me lung thing sela na sei hun na si nan kha Rufina tu hile sociology la yong hi na ne khat social ta hin kho man ngai hi chun na ko ai mo pon nang ni yong Rufina ka pa cha in ti tu hile media lang pang hitan na mi etam zo hin chawang ku na mi sung hung jaw ho hi tu lai din mun nan wang I ha be chit be ta powin na a hin la phat no sang chun ani ki ve si ji in a ke jing in rong ineu la ya chu na ki ve si ji he na pj ham ti le chilaya ga jaw ji ho zu kham sawa to bo na ki ve che min na hi chi perception hi no ho
lungge la hi epitiam aji chu na journey sungwa na hi chi pageantry na hung journey sungwa hi nan heading o hin zu kham sawa to ne ki to wa ai lo la ne ki to hi wam na chi ho them khat mi pi heading ne ga sai pi aji chu khununga ding ho igela hi le na mi zawnom loading mi tampi in sung chun achanu chu potential ne yong le ain sol nom loading din mu ne hin na chi chu ne ga verify pi ga sai ni snuing hin pa no kasi ba nga chu kanu hin support e ha bol he na kanu jong chu ipzi ai support ham katile hoita educated hi za a hin na ti education poi mo dan chu abana inyawa pa school hoita kanun yung simsa yung kaisa hi je chun cho langa wang hi ken gel sin im cha ka nei pun to viewers on ave ho zo si ko ma ka sei nom chu hi le hi chi beauty page na stage aga din me hi it's not an easy thing so chule stage aga din na ka wa ga chi a chu akicha hi po na a tough pen chi la question wrong chu hi in mi zo si in zong a face zo low a face ngam lo hi in na it takes so much courage for that chule kasi banga chu education hum kita na educated hi le knowledge ne hi le answer to bailam tha kidon but thei hi in china a chun nanaw te ho na cha te ho hilanga hi lunglut na nei le please do support them asi na ima cha umpun ta banga hi potential nei ho chuna like it's a very good thing pageant lang se hilawa ama alung tu like aim in life anai na abono no zo se a chu chi hin aki thopi mama ding hi ama hin kho a jong na speaking skills itala imaza u se a hi it really helps a lot to ka say no me ki pau me an sar hoi mama jing ki pa thu velin khan sei nan si ka ga do nom che hi le ipi lungyal na niya na hichi doctor hi na simham ti chu them hat ne hin sei pyo mi tula kai sei le dammo na zi na mi abi yong dim se yung tawin ta sa dam lo zi na ibi dam tawin chi kai ka bol thei chana I society u kaga mi adam mo ha ju free check up ka bol thei ding treat thei chu ka lung tu a hin so that mi zo say everyone can enjoy their life and stay healthy ti pau me tu hin question nom ta khat na ga dong le reng na contestant khat yong ni hi win na chi catwalk na ga bol wa chawang kut nai nin ga lew hen na catwalk na ga bol phat ting ule mi pi langa pa na min na minu hain sabu na za phat ting ule ipi lunggel na nei wam na te di chula na them khat the min hin seo chi interesting mama ikat to hi remwork hin bola hum phat le mi pi hin imin aga ko le na item I confidence ki boost zomji confidence level to 100.1% is 100% song hi tai ikat chu item tile nervousness khat kineya ki hum po do hi in na nervous ta ki hum po do chu ama ho in imin aga asam ham hi lo serial number aga asap zong mo bin na serial number ho dong hin sap le tu wang ka nervous song le ka na po I have to be confidence for them for the judges and for the people na the confidence ka hi de kit in confidence level sang ta to ki hung po na ki pa ata ki hung zi zo na support hon nam nang ni like when man cheer up low le zong imai mo le nge hin na nyon ki ngam lo zo ai bang amin ang sap sawa ang cheer up ting la kun like oh my god and the stage is mine they could lunga ki nan si perception ga allow tin na tu hin chawang kut tu chunga ki mandan hi Saitu Gamphajol na aki mandan chu ipi a hoi na he nam a hoi point na point ni le thum ni hin sei pi ho mi pi het ding a hoi na chu hi le chi chawang kut aki mana beauty pageant aga chu hoi le ingin because chi hin ke ho Saitu area jeng zo se nume every color, every height, every body, so say
chance khat api inna to prove themselves and showcase themselves. And second point chule everything was very smooth. Like abol dan it was very smooth. Police hoyang omin everything was hoita abewin chu ki pa le ingin committee ho to abol jo se ho chule beauty pageant ki bol na judge ho to ahil ho am ho jo se yong chungang ki phatu ka pon no min because am ho yong chun ahil dan yong chun phate in rehearsal yong HCP win chule judge ho yong chu they were very fair case nga they were fair ma chi nga chu ka dei fair nan ti a hele ki pa min question khat hong do eng tan na Rufina he them khat tu chunga mi tam ta in a sei ding na hi chi thu he nang mai them khat na het ding hin na them khat ne hin sin result na cho result hinge comment ho chu khavei kasimin na abel den bang kasim poye khavei kasim ha chun kamu chu hi le miss lanu hi aloi ten chu adip cha in ama anui nui yengin aki het abang yeng ati na hinge kadip chu cha thona hi banga chu kadip cha ka thin ning chui theilo a hin na ke jong chu ka zolo sa I tried my best and then I was smiling abana hengin ka gin cha na chung tho ya ji chu I did my best na ka answer say hi le ka performance ho chu en jong ki het tho a hin ja chu ke jong chu ne khat ka mu ding in chance ne tia ka na kila ina tua misunderstanding na chu a hi le serial number 24 ki ko kha hin kong clarify judge ho jury members ho committee members ho jong clarify sa hitan chu jong like ne khwa ka sei banom chu hi le 24 chu ka mark a hi in na abana 24 chu ka lo nu ani khel ki in serial number 24 ka lo nu ani khel in ama jong ke ding ka loi phata a hi in abana ke ding ki ka chu im ma cha om lo chu ima cha neu cha just misunderstanding neu cha om lo a hi wanga chu no mo ka sal he ingin min chu banga na thil neu chang chu lin ta ong so a kein ki ka azong chu so ong se da banga hi na a hi wang ke ni chu ka ki text honin WhatsApp a chu ima cha om pun ke jong chun comment ho chu khabai ka sim ha chun no mo ka se in a hi wanga chun sim lang ke le ke kalung no mo che de ka tin defense mechanism kha hin comments ho chu ka sim ki tapon avelin ground chu ke a he like I deserve it pathin ko ma ka taw no chu insan pi hin ke ma ka hard work ka tup na ho hina hoi ta kong ki hambol na ho hi ji aga ka ne a hin pathinin zong na lol hin na ipi hin ground chu ke a hi ta min ipi sei zong le fear ta akija chi in na ken jong fear ta akamu hin ji chun ken jong imma cha ka gel ta poi ti chu kak sei no ki pau me he chi chung chang thu a he tong kalung gel khat o min number chu hile ki ji hil the hi in na no bu wa number chu hile ki ji hil the hi na hin la min wang hi imin ahong ki ji teng le a ki hel thei lo thil hi tai na signature jinga jong fingerprint to imin iji ki bang he na handwriting a ji a chu mi pi ho in a he hil tam pi anom kha ayong le chi hi to pa na hi i sei ta loading win ka hin tiang ve aji chu thu hi ki chai tai na nang ni na ki no mo le wang chun thu hi sei cham the hi na nang ni ki kai ma cham lo pha na chu chi hi nal hi tai na chi ke si ki chai hi tai ti chu ka hin sei do he abanin thi them question khat ga adong ing ka ting na chawang kut ki mandan na ga experience hi tan na sai tu a chu hi le chi chawang kut ki mandana pa na na mu do a hi ipi hi hoimo na sa am na ipi chi hoimo na sa chu ipi ti ki improve le phan te na ti am hi lo le ipi chu bol hoi be le hen a hoi che dem ti hi them khat ne hin suggest de ha ho chawang kut ki man na hi a hoi lam a plus point sai ma south na a hoi lang ka dei hi le hinge tu chunga yung chu bad comments tampi ta o mai na thil ipp hi zong le bad comments tu chung yo Saitu Gamphajol la de hi comment phalo ta zong akimu in a hi wangin program zong hoi ta smoothly achi la thawin na chi chu tu a hi kan a phat na pen kitile e hon cultural tradition ong born in promote i bolovin chule artists amin thang ta or the other upcoming artists
dancers na mi tampi ta ina even ama hozo se promote ki bol na pai pai hi na ama hozo se we are uplifting them in the society ti chu hi in chule ken kaga dei lo na ta khat chu ho hi inferiority ho complex ha na yuve na inferiority complex in yuve chule mi khat chu ke hi chi chu ka hitai alin lang ka hitai ti in khanin aneu lang ka hi but I don't want to have a say on that na chu wang chu ken mazo se ka say no po hi wangin everybody is equal everybody is equal program khat go na wa yung chu mi zo se ki bang chi ki hin aba na chule mi pi ho hin stage ha ika kal iga uma mi pi ho henge zu kham ho zong ipi pi zong dim set nan te na a hi wangin stage chunga mi ho aga ho thozi ho wang hu chu wang ga dei mong he I really want that to change in the society na ji chu ipam khatile mi abang khat chu we might do very well, some of us don't do very well na bol lo hin a bol hil nu or a bol hil pa chu a ho thozi ngu chu mi him khat zong chun mi asang aza masanga ki ding do chu it takes a lot of guts na guts khat ki ngai hin ji chu ki ding do a chu ama ho hin a backside from the backside people talk behind the back when they cannot reach your level kiti khaduma hi na proba ma chu ama ho zong hin stage chunga hong hen lang mi khanin chu ball pen chu a ball do zo diu hinam na chu chu they might think that they are in that person's shoes a uma ki gelwa abana they should think that for the people what the people is thinking chu hot bang chu ken chu hot bang hi a change dik de I bolam tile ho hi ki sei phana ki dok sang zo sangin na ki sei se na kim kai nem di zos ahung I ha de best na ho society ji a hi chawang kut lang hen hi zong le ho society chunga hi zong le ken chiwang hi iki ibon wa iki khial chi diu ka de isu ka sei no me ke pau me thu man tam ta he na to na hin sei chu mi tam pin zong chu hot bang chu kimu a ki khial nom hi na hi wanga ki ho chun platform ka nei lo hi na hin la tu ni khwan hon platform na nei wa hi chi platform mang cha chi na hin sei chu man tam ka sa in hi ta bang nan gel do jin nong ki pa thu ka hin sei adi dia na point la ka dei tam pi ka dei so ke na abon ka dei so ke hyong le ka dei di set chu artisan lang mi tampi performer ho na promote ki bol na zong khat he ti nan sei do wang chu point hoi plus point he ke chi pa me ki holim na chu no ma jeng in na he zong le tu chom khat idang yong goding hin chom khat ki cholo hitin ki holim na chu in zo ting le na pat chi ding hi tai mi pi te ho impact tv Kuki Chipinthei Talkshow tu chana anavejing ho lo si chunga ki pa thu ka hin sein kadang uzong agogam tan chom khat hong ki solving kating aban ting le ichi tha ki ding he mi pizo se sun pa mi pizo se sun pa mi pite hozo se chule jury members hozo se na bon jawin sun pa to be the winner. 17. Can I hear once more? 17. Yes. 17. Exactly. How can you guess it so correctly? The winner of the 17. Miss Good Contest, Saitu Gamphajol 2021, CHINDEILHING.
break chom cha ne kilatan tu hin ithai ong hung kinung le ki tan hi chun guest hot ki holim na anapan ki taw hitin ave hon jong lunglut te in nom te na ve kit win tu hin na thau jong kile de hitan na hin dong ki taw in ka ting question ta ka hin do no mu chu hi le pasal na no nu mai ni hi win pasal hi itabang qualities na deivam ti chu na hin sai pi thei du ham Rufina hin pano mi him chu koi ma ki cham kim po na hi jong le ai ma dei dan khat na ne khat chu om hin I mu lo wang chu ke po na ki sei le very common thing shikhar ho khuna ane lo koi ma ki om pon hi wanga ke ma pasala hengi pathin he chu apoi mo in hi jong le worldly things are materialistic thulam ki sei le shikhar ne ho cigarette smoke ho ka dai mama hin anam jong puna ka tu mong pon na dei ham na dei lo ka dai mama hin na dei lo na okay ai pau jong hi ka thet be lo hin nei he thi mu bin lang shikhar ne ho hi na anam jong hi ka za le ka lu chang ana yengin ka lunga ba yengin mi chun hinge nam tui sa ane adu za ane a hin a hi banga chun kei ma perception a bang chu very ka dei mong hin chuti le pasal kiti le han amelin zong ka bepon pathin asim so ke hiwin asang anim zong ka tipon ji chu anim teang chu anim no ma hi povin na asang teang chu adei dang umbe di hin koi ma ki cham kim pon na we want more but then pathin asim hiwin pathin he cho poi mol he in aji chu pathin mi hin pathin hung a he a hi le imazo se hi like it's all in there nu le palam za hitale manners het hitale lekha simlam hitale pathin het na het hi le imazo se chu a hi sa a hi e ti chu ka sei no me a hi le ke chun shikhar ka de nan ti got ka hi sa ka dei lo ka kin hi so ti a chu kan interrupt yong de ki pao min na pasal tam ta san le nim thu na hin clarify chu gol hang tam pi yong akipa ding ka ging chai na chance ka ne tia gigel ha yong um te ding ka ta asanin EP hi le anop na ki sei hi in tun nan si yong itabang pasal naga deyam ti them khat ni hin sei pi thei diu ham ima perspective say le urfina say banga everyone is not perfect koi ma chu perfect point abana ibon chu ke ba pathin sim hi je wajin pathin alim le mela isim je wajin I hoi so kevin hi na even in also keve hi long le ke ma de dinga ga ke say le I like tall guys I prefer tall guys like me na ka say and I'm very attracted with the guys who are athletic football players on mo ta ka ha attract si ti le pasal first ding na football team hi le hanya nancy fans nom kho wa hele footballer ho chu chance ne vet yeng theu he ti kain sei he a hi le them hin jong itabang pasal na deyam quality them khan hin sei pio mi so se hin they dan preference tom ki ne hi na ke hin bang family man ka dei big say la family man ka dein abana in this two sanga ka chapang zep lai ti ham I was so much into bearded guys chalai ta chun bearded guys ki wanga chu messy ta hello na hoi ta trim ki bola very smart hoi pasal that so chu kana dei na hi wangin tu preference changes over time na tu hi ham hong ki han sa se dem hong ki experience zep phanin ke in tu family man ka ti chu hi jing but tall or short me too I don't have any complaint on that because everybody is perfect in their own perfect imperfections na chu hi in chu ken jong chi preference I ma cha ka nei pon a hi wanga pasal chu ei lung se thei ei khoto thei mi na
no matter what happens ni hi han lang da ni hi han ki pa ni hi zong le ei chunga ei dinga pang jeng di abana ke hi I'm very short tempered. I'm very short tempered, so kin bang pasal ke yadinga ka day cho hile. That can handle my short temper na. That can handle my temper no matter what. So kadai alung ning mong di kadai ke ba. Abana kin nung pachi. Say. Pasal na numay na ti I can low na azitu pasal kan khat khu numay na he chu ki bolin kung sop in na atin ai ma kai ma dei pen chu hile numay na pasal na can lowa marriage life a zong na azinu in abol man low thopi na bu le me hon hitale in zu lam hitale von sop na sanong na chu tabang mi chun khununga now chang nei jong le na acha jong su avet tup di hin azinu dinga bang chu very supportive hi di he ti ka ta asane example na imagine najinei tai na najinei zovin najipa in kong ham khat anot pe nin aloi ho hung lut han lang le pi na gel da I'm very broad minded and liberal minded na ko asa na kanai pon hingi kay chun ka ima ka bolo hi ipidanga chu kazi chu ipidanga na ka to asa de hamna mo ai ki on low phat le na ai ki thopi chu so hi zenge as a husband and wife we must respect each other and get team na get team to na kha ki thopi no so angai la in ti chak sai no nang la nan chi pi na sai no mom chi chung chang ai pi hile aloi ho chun nim sang ave changjo theu hena alzinu a care dan alung se dan chu kong kisan anot pi ti a chei du hi so easy pa in ti chu kong inot pi thele chikal ma chu ki da chi conservative mindset in ei paw wang hena pai mang phat wang ai tan na mi pi ho ko ma appeal na bol no mum long chi thua he khum kha diu hi ta ja cha viewers of command chunga ka sei nom chu hi le na cha te zong na pasal adi dia pasal ho zong hina like anya wa ki pat a hi training ngai na cho na numei na tilawa numei le na solo wa pasal zong equally na to asa ngai ho he henge pasal chu physically just strong na ye a hi ba chu hi mutual understanding ja imacha a hi mo umpon na ja chu ai ho society azong numei na he ki tip in ha numei thu lai za poi tyo chun sei hi ubin lang numei zong a decision respect ubin lang na numei hi lo la na zi easy zong chu ama ngai dan ama decision ama ip a perspective ip ham chu do china hoita ke het team to a decision chu la ho ngai ti chu sei no ma he pau me ka do cha nei don bu jin ki pa thu khain se na a hi le the them ka do nom chu hi le role model na niam na hin kho a he do you have a role model na ne ya hele ne hin se pi ni pg a ham no na ke hin ho role model kan ne ka role model chu it will be my mom na kanu hi in bol ham iba azi chu ipi ham itile kanu hin nop ni hi han lang ha sat ni jong le taw na to tho in na ke ma ding in imazo se hin pan pi in chule neu pen penin ki sei jong le thil kha iga bol khil na ho a jong hu ai ti hi ineu lai chun thil kha ibol se ina gi kileng am lo ki chata in anaki umin na ai kanu te hin ai phodi tai ki hi wangin jo akhun just a family secret tai ma ga ki sei le kapa ko ma ka bol khil na ho ge ya sei lo helin na imazo se hu aman cover up ai bol pe in aning in ai ka pi in na aman imazo se aman hin ki thopia in pan pi hin tu ni chana hi ka to ka tham na zo se azong ka bol khil na mi him zo se to first try ki successful na aki success lo wangin kanu hin 80 khozi in na financially langa chu henge inuten ai support zo hi zong le ipati ho cha nan na nu mei dinga chu ilunggel inu ko ma ki sei penin inu ko ma ki sei pen hi ji chun kanu hin
imazo si in kay mahi kay dingin ahong pangin abana amazon ko mi to yung kivo be se lo kay to hin ka kivo ma best friend ta ma ka jing hena kanuzong hi ka best friend zong hi abana kamel hon zong kilo tip hi bensung ho hen la hola ma ka ji le min nu cha hi sa ji lo he na uchan hi hona mi tin ken zong kaga to jin mi hi paweng ki sele iche ka ti aka ko ji na mi sa ko eno kaga ati lo to ta ko ma ko iche ti aka na ko ji hin kanu hin kadam moni hi zong le imazo se ene ki thopi in jule ke hin ha kana sa ai ka role model kanu hi ka role model hi in ahi ha kana sa ai hostel kan ha umin na hostel ko mi ke mi ve se ta azong kana hi in kadam mo popole kanun ega sa adan ho kaga agel do azi in kanang kangai chama ma je hi wanga ki khom lo hi pha na aboi ji hi ti zong le nu me hin ho adinga wang hi ke hin kanu hi kay ma ka kison pile ka tha na pen heti ka say no me no me ken nong kanu ka message ka gata no min na ma tu chung kay hin nang nalunghan na le ipi hizong le tampita ka na bol kha anin cho jong suni ngai na min lang to apa na bang ken ki pa na ken ka bol het ki bang tu nia pa ka kiti me ki pao me na lo wa ka ve na le thi them hi aviation langa lunglut dem ti chu ka het no min na ke hi aviation lang hi kana lunglut de se pona ita pa na hin kana girly lo he kana seitan na kana girly lo football ho dun kana thano min ipipam boy stuff ho kana dein na ai wanga hi tu hi ipam pageantry ho ipipu ahin ki ball chi aki ball masanga hi ke ningkum ho dunga jong chu silang banga ko na se ho lang ko kana thanu min ai wanga chi dikati le graduation ka hin zo ahi ke hi to hi Manipur health directorate noya medical staff khat ning ka pangina nurse chu hi lo wangin just staff may main ka tongin na ningkum covid ki pa na ja pa na ka hun to apa na hi aviation lang ki tihen lang chuwa ta bang hizong le i ma cha hai lunglu na bang chu kana pai la hi tae mi him zo ki thopi because covid center ka hin to apa na hi ke hin I have packed many dead bodies na dead bodies ong tam ta ki pack hitan we have already took care of those type of covid patients ong hi in na ama to handle hong ki bol phanin tu wangi ka gel le amma ho tamang ki thopi na ho na if you ho ki bol hanang and moreover entrepreneurs ong ka hinomin na ke hi mahin ka business khat set up bola business chu ka hong success le ama ho zong ka hong ki thopi the hi na ja ju business khat set up bola aviation lang ipipi ho sa nga hina entrepreneur lang bol ding ka thanom zo ki pao me holai muna na to ham tu to hi Imphala lamboi khong nam khong EP clinic EP hospital lo covid care center zo covid care center na Rufina in EP na to ham to EP currently EP na bol BA 5th semester 5th semester gali ayo na nan sila 12 na sim dem na ya show yang na kapang chan hin lai in the future bright ma ding ka ging chan ji chu to social an hung thapai pai lo win na na dream to focus la chun na to he langayong extracurricular activity to chu pachan na khat na nei hitan na lung nawa sela na dream na focus pan the tai ti chu ka sei do no he ahile nang role model na ne ya hele aji kan ne se pyo ke life role model ni ka ne one is my mom and other one is my older sister ka mom chule she's the strongest woman I know when I was only 10 my dad passed away and from that day she's been through so much like a single parent it's very hard and on top of that I have 2 older brothers so amani the hiding so it was very hard for her ama saying she's like a dad also pasal na to yung ato numaya yung ato and she's ama hi buine izat na yung le asedo halo ama buine athoding she wants to give us the best life and phatte kum som class 5 ka ya but 12 chan kahung hi yong hi kanuin panna sa ta an la ale ha phatte cha in sim sa jisi na he kahung hi do hin I am what I am today because of my mom and I want to thank her and I want to tell her that I love her very much and second Julia she's my sister older sister she's also a very strong woman she ama hin hoita
ka mom chu she was sometimes busy apo do ting lang ya ka uhin phatte cha in sin ziana lekha hoyong phatya isimsa and ama hi how to say like numpe phata yong ahin she's kitu ta ina pathen langa yong kipi pathen yong ahead and she's like my second mother. So I love them both very much. Wow me. Inahin say wa hele emotional ta khat jong hin ta le very inspiring khat jong hin na single parent Rufina hin Nancy hin nang ni chunga big thumbs up na big thumbs up thumbs up len ta khat ka hin pi pi ham ti le mi tam pi yong alung neo ji na cho ta bang single parent hoi hin la pathen jala hi chan hong pha hona aban le na confidence hun jala na hung jaw the huna na correction jala hi chan hong pha hon hi ka hin pa chama ma en ta le viewers ho jong single parents jong le chi amania pa na ki til khona tam pi in ei thei ding hi ka ta san len pen hi mabana jong nam sunga chho ta bang ki gial neo na loading aban ting le confidence hi ikipi to wa ikito sot to ding hi ti hi ka se nom he role model thu hi khat Rufina jong ka do no min na aji chu khat ka le fau nom point nang in long se in why ti ho chu ya jong kanu hin bizi ham ti le hingi freedom fighter ho na mi thim tam ta pi umin ai wa chu mo chu le lekha I hung sim lekha pa I hung het ngin chang ai hin inu chu hi le to say da ai ma dinga imit imu na physically ki mu hin inewa pat athilbo na zo se ai dinga apan la na zo se ki mu so ke hin first hand ta ki mu hin na kanu hi ka pa chama ma in azi chu ke ma kum sagi ham khat ka hi ka dad hi na be hi tan 2007 na chu hi in ke ong chu class 1 ham ka sim lai hi in laya chu kanu jong chu chapang cha hen ana hin la in sat ni dan chu ka gyal jong tu a hin na ini aw lai bang chu na khe pun I hung let nuwa bo hi kyung gyal do a hi in mei thai hi na ja single parent hi na ja khlep na jong tam ta pi di hin aba sei sit jong tam ta pi chang di hin abol khe khat jong le Ema society chu he chu lai society chu sei sit na ngen na hi in hi jong le chu hung thu challenges tam ta pi hung thu ke le kanau hoi ta hung vet tu best spend na le ka sim na lam hitale thim jin na lam hitale sil le chen ne lam ta jong le ima cha la sam lawa ahung pang de jingin kanu jong hi ka gya jong le kitang ka sama ma in ka ki chan ji in ke jong ta hin tu khaleng ka jong na dem tia thuna ke ong ka ki gel ni tam ta bi ma hi in ka pa chama ma in kanu hi ama ta banga nu man lu hi khovel in zong ki ta pon te tin ka ta sanin na sisu ke ma hin ka future hi even if I could be half as what she is ake khat be ama hi na hu kinai le successful he ding in ka kigin sa in karol model chu kanu tai lo koi madang replacement poiti so ka say no me ki pau me thuman tam ta isei do win na tam pi ka do nom na line hin la time bound hi ji win upai pon na yong le mabana jong hung lo hing jing win lang tuni kho Impact TV Kuki Chipinthei Talkshow an hung naw guest an hung naw he ka ki pa ovin na channel thalhengin ki pa thu ka hin sein ka ki pa zal win thilpi yong ka hin nei nom win chi chu hi le chi hin sim do leng hi chi memento hi pu major L Paulin Thangkhong Sai and family ke bengnom Manipur Imphal Manipur amo hin sponsor pi uwa tuni ni kho a he no pi the dinga ko ma hung hi ta ji in
ama chunga ki pa thu ka sein pu Major L Paulin Thang Khongsai and family no ho chunga Impact TV Kuki channel menin ki pa thu sejo lo ka hin se hichi give he as a token of love neu chai jong na hin la pi win lang khan ki choi win lang ya miss nu in hin paning ka tin abanin nan si ki la in lang abanin the min ong ki la in chi chu khat ki choi win lang in ana thut win lang na chi chu souvenir na nei ding wa hetai ka hin ko lo naw chu ta le a chai na lang jong hetai na na ki pa naw na sei do no mu tam pi ding ka ging cha in na hi chun RUFINA in hin panin lang ti chun tu chunga chi pageantry na hong lut wa na ki tho pi ho hian lang ko hi yong le ki pa thu na sei no mu han lang ipi yong le na ni hin sei pi Jadi kita dah saya tam tak pi kena in. Abana ke saya le social media Facebook Instagram aku na akipat masang audition apa aku message tam tak pi kamu in na kakilet sana pauzong hipon hizong le love and support na best wishes tam tak pi I wish in but then kay he very little bit conservative kahizi chun mizo si chu ka reply zi pon na ka reply lo bangin na message su chabona ka musu kain tam ta pi kai ka gel sanga jong na audition la I wish I support zing na hoita ai to so zing tam ta pi omin bana congratulatory message song tam ta pi kamu in khat che a ka hong reply thelo jong lo zi chun ai ngai da mun la in hethiam win lang na chung win ki pa na len ta ki pa na thu len ta kan sei chule ka sei banga chu kanu chule I support zing ya na ama chule sei lo jong het sa hitan chule ka sei nom to pi pen chi le madam Rebecca Lograk pam na ama hi ke ho kut ikhat sunga chu rehearsal ho sunga chu just jury lang azong in committee lang azong in mentor ahoy ta mentorship ahoy ta I show ovin na ama hi she's a very humble person na kay chun ka na approach ngam lo hi in ka na za mama hin hizong le kahet him lo ho misunderstandings questions niya sa kan ho zo hoy kana do le hoy ta answerin hoy ta encourage mama in na ama chung azong ki pathu kasin ama ban a future aton athamzo si in patinin lol hina pezing hen lang chula ka insumite I support zing ai ki papi zing amho zo si ko min jong ki pathu ka sei ki paw me abanin nan sin jong chi message to convey ni hin bolding in part kan pi Rolin ta play zo si chunga ki pathu ka sei no men first chule mom ahin I want to thank her and ka insumite zo se hin chule gohati muna kaloi ho chule lai muna kaloi ho kilung neo thayong le hoita I support wa phate a more zalvin ho chunga ki pathu ka sein chule judge ho zo se hin Rebecca ulet lin chung ho hin ho zalin hi chan hi ka pha thei zalin ho chung inong ki pathu lin ta ka hin phongin chule athu pi pen chu ka makeup artist nu boy nu chunga ong ki pathu ka sei no me chule hi tabang ai mu thea ai koi pathin ka thangwa pe ne ki paw me na abanin thi thim jong phat ka hin pi bang chan vo lo pi ta I mu sa the hi ama sa penin ken pathin ka thangwa anu me na ama zala I mazo se hi kilo thing the a hi in chule ke hi ka hung ki pat nia pa na hi audition ni photo so hun ta do la leo kalo ho hin ko imahin ke in expect lo hi na mi so se iti nang pasal the na iti cha na zaw the ham iti na jo ta bang yang chu ke hin kitil ho na zo in kana la in na til ho na zo in kana la in jo them ma to na zong kana la in ibona tile ke hin kana sarcastic mama sing hi na ai ta na sarcastic mi kana hi je chun ke no to na ta bangin tu lai pasal hon jong jo ta bang bol ji he ka tim pasalin kana ki ke na ke so tu lai pasal hon jong bol ngai he ka tin amma ho tu se ki til ho na in kana la in na chule
imazo se hi ke hi tu chunga audition ka hunga jong hi ka in ko te ka het sa lo kan het sa lo hi in na because nobody expect me to go through this type of things kan het sa audition ka hin mo abo ka het sa pan pan a hi in a hi wangin a het nu wa pan hin ama hon jong ki thopi na lang the the imazo se ki thopi uvin emotionally support na emotionally support hi na ha bolvin chise chun ka in ko te chung ki pathu ka hin sein abana api pe na hi kaloi nu chi dinga hin tem do kaloi nu juli chung in ki pathu ka hin sein abana audition ho hi lang rehearsal ho ai ki thon pi kalo ho se jong no bon chawin ka ki pa in ani a hin boy pi ka MUA ka makeup artist urim me ama jong hin mi in tam ta la hen lang ipam expensive ta bo jong le ama hen gel ho na nei ta in na nung se na nei ta in ama hin bol pi is in ama chungin ka ki pa na len ta ka hin phongin chule wawa ka loi nu ka best friend nu ama jong hin dammo sa tu ge hin chawang kut ni cha thola le dammo na lai na ama he dammo sa ke dinga ima zo se e ki thopi through my good times and bad times na ima zo se ama ne ki thopi lungtha na ka hin nei na kum jong uma aman choho a ko ne encourage in bozing ka ke ding in ka right hand na pangin ei ki thopi jing je na ma chungin ka ki pa na len ta ka hin phongin abana tu chung Saitu Gamphajol Miss Good Committee a pan pi ho si amin che vin hin phapo hi zongling ama ho zal je hi na ke hon chita bang chan vo len ta ayong ka hin mu thei hi ama ho je zo hi zin ama ho chung ki pa thu ka sein na hon hi ta bang program lo pi ta ne hin gon pi le chun tu chan hin ke ho zong mi he thei zong kong hi lo diu e je chun nang ho komin avel ka ki pa thu ka hin sei ki pa e thu man tam ta ne hin sei taw win na to hi short and sweet round khat ga bol te na miss khat ai lo le title khat ni taw win na chini kho a chu cash prize na mu te ding hin na ipia na man cha owam chi hi mi pin jong a het nom ding ka ging cha in na ji chun ipia na man cha ham them khat ni hin sei pi thei diu ham RUFINA hin pa no short and sweet na ba family apar a ki brought up hi ji chun na kadai bangin zong mi ki thopi zo pon hi zong la ke na kham khama kan ni sun suna orphanage home ni na lem khong ke holanga khun ni omin an chang hi pi la ka ki thopi na thei kham khamin ka ga chi in I spend time with the children and they are so bright and I wish them the best for their future too la ipia na man cha am them khat ni hin sei pi thei diu ham so when ke ho mama lagos children home khun ka chi in pang ho to ka ki mang cha in chule pi thei ki ima cha pi thei hi ong le ka pi thei sun ka pi in chule am ho to mai cham yong ka sim home win anom the in chapang hong cha aphat thei he ing win la sa yong themu thu se da yong themu mi za da yong athem win no ten ka hong ki mang cha e ke ki pao meใช่ปอยมาเป็นปัดโลที่มันจะปฏิเนเปหินน่ะคุณทุนจุนกันหูตัวหินน่ะcash prize จู envelope cash prize จูสมงาขัดน่ะtightขัดจูกันแล้วดอกมาสเปนินsoก็ makeup artist หอยปีละก็คงหอบก็คงบานหอบ so แก big thumbs up for that ที่เทียมดังละEP น้ำมันจะวินนะไอจำกิซีมาจนตัวดิลอมฮอโซเซกิตัวหินใจหินเกหินกิฮอซงฮีมีเฮงเออร์ฟานิชดังอีพีซงเลยกิฮอซงหินออร์ฟานิชบอลกะฮีเวนะลางโบลาโฮออร์ฟานิชกับอลหินเกนซงกัจปังโฮเซดิ้งนี่เอลจ่ายอีพีกับบอลเทคำมินกัจกับบอลเป็นand จะเสียจูกับบอลตู้ตัดเดียจีบอลจูกับบอลหินนะไอ้วาง for future next week or ดังว่าอัน plan จมกันเนี่ยหินนะกี่หอยไล่มุนาจีมีนมีนเฮ็ดเบสลงมุนเทมขัดที่ก็เฮ็ดดอินนะเกนจงก็โฮเล่ก็เฮ็ดดอินจะจูtu chunga he ken jong top 5 ka gna kite banga chun not only the orphans widows and the needies and also to my fellow covid warriors kana ti hin na je a chu cha ka mention ho se cho abona this week to work hectic thawin na a hectic thaw je ima cha ka bol zo lo hin je a hi in the coming week cho a hi cho se hi ken wang ka hin lo hin ta ka hin bol de ti wang ka kite na hi ki pao me pa cha no ma yeng ve na mi tampi in hi chi miss good kidin ho contestant ho he agel si jong le na no ho in to chu
testimony ti taute ne hin sei leo ngai no thei le jengin khonunga abana hin tian hodinga jong it will be one of an inspiration na katino men tuni ni khoa ikho chu nom ka sama ma jengin kin jong na he chi khoi hi enterprise hi in chuta le he chi pu el pawmin thangte family chunga ki pa thu na sei nom wa le khani hin pan ki in lang Rufina in ไม่เลยเปล่าเห็นใส่ตากันนะคอยเฮียจะคอยเฮีย enterprise ที่ managing director บูยามฮาราบพงดกเจอรี่สิกิสุ่มบะ gift hamper healthy bakeries นั่นทันบะคอยกิจมาตั้ง sponsor ตัวบีบกี้sir บุษุI wish the best in everything you do sir กิ enterprise สูสิตะกี้เฮนะ business เฮนะจ้าวบะโอชินุนะ I wish you the bestเทmen pu memento bolte nehin ki pathu nehin sei piu pu measure el pawlin thang pongsa and family na ho chungin ke ho ka ki pa naw len ta ka hin thongin che ho tabang hi memento hoita nang hon nehin tu pi zalwin ka ki pe chi memento hi ibola unique hamti iti zong le chi mo se talo de hi na mo se talo ki hon zong ka ki chin jing wa chilaya hi tok Kuki Chipinthei Talkshow hi ke ho zeu si zong gas khana ki hung pangeti hi ke hon zong ka kitchen jingwa ka hezing na dingwa chi ka ki koi dingwa no hon hoi ta ani hin sem pi zalwin nang le na in sum mi te chungin ki pathu ka hin sein mawana na thil phabol naw pathenin chisanga phathei lein ta ta in hin bo jing hen tin na ho dinga zong ka hin sei hi e ka ki pe ki pau me nansi in ne hin sei pi ding chu hi le na tuni ni kho a naloi te ni ta thlengin hin sei yengin lang na nangin tuni ni kho a impact tv studio an hung wa chi talk show na bol hi ki pa thu na sei no ma le phat ka hin pi tuni kho a hitabang lolhin na zawa in kova impact tv Kuki Chipinthei talk show te producer pa hin chule coordinator zo si chunga ki pa thu khain phon nomin amaba na zong lolhing jing un lang chule impact tv Kuki shoot talk show yong hi jing han pathin phathei bo jing ta han ki pau me ikho li mo no ma jing na emotional tai chai ding ka nom pon na tu chung khat vei sen se utin na 1 2 3 kan tia la khan sen se utin Saitu Gamphajol chawang kut committee ho chunga ki pa thu ga se utin na aji chu amo ho zala tu ni khwai ki holim the u hi na Saitu Gamphajol area chawang kut committee ho chunga katile ki pa ti so ke te na ho thumin nan sai dio Saitu Gamphajol area chawang kut committee ho chunga ki pa ki pa me tu ni khwa ki holimu hi chan chut na chai taw hitin mabana jong hung lol hing jing win lang chitabang phat mun te ho he iwang phat wal hung chan kit mai the o hin na nan siong doctor ho na hin mu lang le ikimu to kit mai the o hin ta chu RUFINA jong the them jong he ta na lol hin teng le na ikimu to na ding o lampi hungum kit ding hin chi ding chun I wish you all the best na chan chu tan tin tuni ni kho a impact tv Kuki channel a Chipinthei Talkshow ki bol ane venalai ho phat se a support hin paging ho like subscribe bola ai lo la share bol ho na bon chu chung wa ki pa thu ka hin sei win ade tu ni kho a sponsor ai bol pi pu major el paulin thangte family hi in style kho hi enterprise te chunga ki pa thu sei zo lo impact tv Kuki channel menin ka hin sei tu ni kho a kholim naw chan chui tan tin mabana jong hitabang Chipinthei Talkshow hi I bol jom jing thein ding win best wish ki bol we ke pa